O Pacific News alau BluTV ua mawhai o na winatu. O no le langolango mai au pa anga masani le Sione's Market ma le Sab se oriana I mangele. E whiwhia whaitalo whaitalo tātou Leatinu'u Pacific News fo I alau BluTV mo nei a solulu. O la solua se fultolo mati usi mai ele whaafonga. O le asona whailo mai ai le tamata I pale mio ni Sila Jacinda Ardern. E ala isana whaasaralaunga I lungo ala ata whaasaralau. Suinga fau ilalo le lapata ingo mo limu mu o pui ngo le Leatinu'u Markovici se fuluiva. O Yesu inga o le a amata whaamamalu mai le toi tasi le minute I le safulurua le po le asafarai nei e au fiai, tasi, whaatanga ina leo atu le lua sela o tangata I te tono whala inga a I te tau pea o na whaiu fifofonga. Lua, whaatanga ina o whaatasinga I whafopo outdoor gatherings e au noa masale miti po se numera whaatapulaa o tangata e iei ia whaatasinga ma o le a le whaamalusia fo I le whainga o fifofonga. Tolu, o le ale toi mo o mia I le toi whaanga ina o le QR code I so sino whaanga I te ulu whale ai. Ma le swinga muli e a mata whaamalu mai le tasi le minuti le sefululua o le po le asa wharaile a so whao a perila. O le ale toi whaanga ina I pasi mo tui pui po vaccine pass mo le tele o ngā luenga le malo e pei o leo a unga maisi a unanga mo pui ngā whaatase ma le tele o pisi nisi sa whaamamalu le te tawai o na whai o tui pui o la tau tangata whainga luenga. O le wauli nei fo I le tau le tasi na tui na mai ei wha maunga fo. A le matanga luenga le soifua malolo ina I ana li poti o le COVID se fuluiva ma ua wha maunia mai ai e lua se fulu afe ma le valu se fulu fitu tangata mai to tono le community manufuanga le utile ua wha mauina le afia I le wha mai. Ma le iwa se lau ona se fulu o lo I tutono o mautanga ngase ai mai I le numera e tolu se fulu tasi la tau o lo I tutono o potu tau fia po le ICU. Ai o le tala whanua mai lea lava li poti ua wha mauina ai e se fulu tasi la tau ua maa le liu ona o ala tau wa fianga I le wha mai. Ma ua o atua I le lua se lau se fulu le wha inga atua o tangata maa le liu mai le wha mai I le COVID se fulu iwa talu ona sao mai tutono o le Leatinu'u. O le tae o le asona toi ilo malawina I lumo le whaamasinonga mawalunga I au kilani, li poti a fo mai o ngase le mawhauwhau, ma le li poti a le loia le o mo le whasi o tangata. Ua mali liwai Herman ma Elizabeth Panera o se urunga alisa na fui Epsom. O le whaalavelave nei na tupu le aso sa fuluiva o mati le sausanga ua mawai. I whaamatalanga o le whaalavelave mai su oinga leo I whaapea. Na whaonga le o mo le seanga ese ilana o sfainga, ma ia whao o ilo ti isi nei urunga lii. Na taunu watu leo le no fuanga o le whaalavelave. O lo iai Herman ma Elizabeth, whaatase ma le o mo le ma le isi tangata, o lo tau whai manu no ua uma ila ua. Na nanati atu le whale mai leo o mo le mo se la vea I matonga fitinga, ma whaasawina mai ai lo na ola. Peitai ina ua malosi ma te aitua, na tau fia I lo e leo, ma mo lia I lo mo le whaamasinonga I le masina o iuni I le tausanga ua mawai. Ai o le tae au nei, e tu sai matau o lo manga o le whaamasinonga maulunga au kilani, I lea lava mata upu, na mali le whaamasino o Sally Fitzgerald, whaatase ma le tua leo po le malo o Crown, ma le lo ia o Shane Cassidy sa tu lai mo le o mo lia, e le sala, be not guilty, a le o mo lia ma whaamaunia lo na whasio tangata, ona o li poti e lua mai fo mai whapitoa le mawhauwhau, sa fua I eile nei whaiunga malea malienga, I se vaenga o le saunoanga Fitzgerald e li poti le New Zealand Herald na ia saunoa I whapea. I agree with counsel, it is abundantly clear the only reasonable verdict in this case would be not guilty by reason of insanity. O lona winga, ua whaleo ngā ina moli anga o lea tangata, ona e mafua mai le tūranga whale tonu ma le maale ale, sa yelo na mawhauwhau le taimina ia whaatino ila na ngā yoinga. Na malilia I loi tu e tolu, ona o le ngase le mawhauwhau ma le tūranga maale ale sa iai le o molia, ua te tau wai le whaiunga ua tu ina atu I le nei mata upu. Na talia I fo I le whaamsino le talusanga Cassidy, ina ia tau fia pia le whailo ina o le swafo o le o molia, I se taimi whaatulanga ina le tū mau, po le interim name suppression. Se mai au na la tala noa ma le o mo lia, pe mana o I talusanga I le whaamasinonga ina ia tau fia tu mau le whailo ina o lona ingoa. E uila e lo no fasala le o mo lia ma le faso tangata, pe ta I lo no fupea I le taimine I le whale mai whapitoa mo ngase ma le alo le mawhauwhau, le Mason Clinic in Mount Albert, I la lo o le wawa ainga a fo mai whapitoa. Mana I tala mai Samoa,
Ua whaatupula i ele numero tangata a fia le sia mor COVID-19 i vai tutonu o Leatinu'u o le aso na nafi na whaamauina ai e lua se lau lua se furu i latou na whaamauni ele maua i le whaamai e na ua mahea o na whai ai o latou siaki o na maua i le o leo whaingo tangata a fia le COVID-19 i vai whafomai o na whanga whaanofo sea po o active community cases e wha se lau o na fitu o le toa telo tangata a fia le whaamai o lo o au mau i upolu e wha se lau lima wha ma le toa se furu tolu o lo i savai. I tala lava COVID-19 vai Samoa, o le aso na nafi na whaalawilo mai ai ele tamata i palemia, le awhionga ia fia mena o mi mata awha, le joi whaawau aso le tapu o le polo a inga, e afua mai le tūlanga ma ale, o iai nei Samoa e afua mai le COVID-19 iwa. E peo na whaatula fonoina, e whaawau nei tuunga ma ia inga e amata mai le vai luanga o le po o le aso lua se furulua o mati o ane na filea, se ia ulia i le vai luanga o le po o le aso limo Aprila. Fatasi matau teunga o le afa whaingo fia le whaatinoina o ngā luenga tau puipuinga le malo, ai maise le mal puipui o Leatinu'u. Ai onisi o iunga fono o le kapineta mo le puipuinga o Leatinu'u, ma le COVID-19 iwa ua whaamanino mai ai nisi o iainga o le whaauawina o le iai pe o Leatinu'u i la asanga tolu, e pei o le tasi o aso i tatalai au aunanga mo mia. O le atalaina i le aso lua tolu o mati o le aso lea, aso tōna i lua sa fulua o mati, aso lua evo o mati, aso tōna i aso lua a perila, ma le aso lua o le aso limo a perila. Lua, o le whaatu mawina pēlea o i tūla i te talai au aunanga mo omia mo le atunu o lautele, ma i le valu i le tae au i le lua i le au auli, mo aso sata ua mua. Tolu, o le whaau pēo malanga wa alele mo le au mai o uta, wha pēle malanga i se ato o tanga te le masina o mati. Fa o le whaapawhala o malanga wa alele i le aso lua sa fulu whao a perila, aso sa fulu lima o me, ma le aso lima o yuni, wa pia malanga o lo talusanga ina le malo au se talia mo le taiminei. Lima, o le malanga o le aso lua sa fulu iwa o mati, o le a amata whano fo sea i pa se taunu mai le atunu mo le fitu aso, ma o le a ilo le nei tūlanga i le anga i atu le lumanai. Ono, o le whaatino ina o tui pui mo whanau la iti, a o iai le atunu i le la sanga tolu mo savai. Fitu, o le whaau pēo o tūlanga le lei le vā mapāanga mai fafo, i le au mai o vai la au, ai mai se o le fisoso ni tele, ua mawhai ai o no o tūinga i whanau la iti, i atapene le matanga luengo le vai fafo ma fe whatawa inga, tūlanga masani o le tuina atu o le whawhitai le mālo, i a tātou pāanga alu lofa mai. Valu, o le whaatulanganga o le fuafuanga mo suenga o COVID-19 iwa, e whaonga ai RATS po Rapid Antigen Test il whane mai, no fuanga ua fuafua e whaatino ai ma le whaonga o ta whaala, e whaonga yo iei suenga matuinga mo le Leatinu'u. Valu, o le whaawau na tatala o pampensini le malo mo ta vale le malo, o lo whaonga e whaatino inga luenga mo ombia mo le tali atu le whaamai, a o iei le Leatinu'u le la asanga tolu, ma le aia inga muli, o le whaatanga o sauninga i lunga o tuunga mau, Barrier Services mo maliu, mo na o le se fulu tangata le ainga i no nofo whaatasi, po le same household, ma le whailotu e to tasi, e na o aso o lo tatalai au aunanga mo omia, e whaatanga ina i sauninga. E whatumawina pea isi ai ingo pola ingo whanawelave tupu whafosei, na mua i tu inatu i le Leatinu'u, o le nei whai unga na whaia ilo na tūlanga whaanatinati, e tusai malawaenga tolu se fulu walu pui tasi, o le whaavai o le malo tuto tasi o Samoa. Pacific News i ala BluTV mo nei yaso, manuia tele tūte mawhai o whenga i le Leatinu'u, soifua. O Pacific News ala BluTV ua mawhai o na winatu, o no le langolango mai au pa anga masani le Sione's Market, ma le Sapse Oriana i Mangele.
Eu follow from Fatalo Fatu Samoa lau ita fa fonga le foi vanga le fiafi e da ua sa vali antu i le lua se fulu ma 5 minuto tai nei le tu la 5 e le tau tua fa fo ia lau BluTV po lau ngalu moana TV au kilani ni usile nei le aso ma le aso fa malu no tu fo ona o tau tua te isi ale te ni amanta io masani ai le 5 ya ta to e alu le 5 ni usile ta to sau fai le 5 Samoa o le afo le 5 oi ole o folo fatu ma to fa fela ia tu Samoa ila fa fonga mau le nei vanga le fiafi asiata nei fo ua fa wau le tautua i lungo peau mangalu fo ile e penga fa mtalanga ile ngata lungo le Facebook live a lungo fo le tanto YouTube channel ya ile tautua le tanto tautai ya e nei fo vanga o le fiafi o mai le nei fiafi o mai ya fe au ma fai sa fita i tunga ia fita lolo inga si tanto tuno e ia le talitonga mau tu ya wa ta oto ta fa manino tanto ta ulelei ya wa fo ya vaenga sa fita itunga yai o ngā luenga sa usua yai lo tātou tuno po o New Zealand, Australia, America, ma so se tafa o le lalolangi a mesi atu motu o Pasifika a pesi o tātou tuno i Samoa ya o le tatalo la vaitasi o loo manuia me uma i leanga le lei o lo tātou mataisi langi fa wau le tātou tautua mle undanga mana tua fo i o tātou waso nei aso lua aso lulu mastofi o aso nei wo whaatulaga ina i tātou whaataritala noanga masani ya matato malo fionga minista mai si o tato o tuno Samoa ya o le solua la solulu wa ina fisu ya inga le o nei vayaso ya na ona fisu ya ia la au le fato anga tulo fo i pa ia o le minista ma fionga i cabinet o le malo ya ai la wa fisu la o le tolo ya la tasi le maunga yolo o te fia e fa i lo antu le tato wa fia mai se fo i wo ma pa anga le tato wa BluTV lea ua ma feilo ai fo i le mātou ofisa nei. Ia, ma le tātou malo le nei e fiafi le malo masani vai aso te itasi. Ia o le fionga i le minista o pisinisi a la manuia ma leipa. Le fitalenga ia Leatinu'u le fionga fo le tupufia le fomuina Wayne so ialo i lunga o le tātou fola le Tautai ai i le nei vaenga o le fiafi whaataro whantu mo folo whantu. Ia, i la o fionga i le minista i le vanga o le fiafi. Ya, so fu la le fo i la fionga siata. Ya fafta i fo i o mola va no ne yaso. Ya fa ye ona pai se fa ta te noanga. Ya me se fo i e ona sila fia. Ya alor ta fa ta noanga mulmuli le ya tu wa lola ya o le tu mo Samoa. O le va no ta fa ta di se i o tu ye te mi e tu va tu ai mo Samoa. Ya le la fo mo va ya so fo. Ya ma salor va ya so fo. Ya, salo e fia terno la terno tu me la quarantine wa Samoa. Ya e fa talo fa fo le mamalo si tato o tunu. Na to fo e masani ona fa longo mai ya mata mai nei pokala me ya malo so fo manu nei aso. Ya tati tau fai fa talo fa ilanga le lei o le tato batai siri le langi e te lola utala. Na ita wolo lau fa atu li mama lau fa fe lo ai ia lo to e taimi le ofisa. Iwa tau vai e malota loto iyo mai maue le la wo talitonu i la o fionga le minista le la ngona me e mar pengifiki o fa sala la wo Samoa le em fa yona sa fa yo to ta fa wala nga ese a fo ila ngona o le so tuli e pe o le tala le fono fa na fa no ese fo ila kala ngoa ku lungo le sum ia ai pe ma na ya ko inga style le u yo le ia o se fianga ia le tato o ndanga le BluTV ese fo nei vai nga o se ava no fa uru ya se Maua ya fa after fo la fo le lo tango make the most of it uyo le o mai ya le fa o pea ya te ronei a matalita fa ta no nga me se fo tu langa i sairinga malosi o le vai ya tu e ser ko nga malosi ro e lo fio ya si le fo yo e lo fio il temin tu ai le tato o tunu e sairi malosi mai nei ya o telefone mala vale le toso tu le wheelchair fai mai o le fai mai toso mai ya o te sauni ya a mata mai na no fa pe se pe umala vai e siare fo fuanga le saui e se fo fuanga le sauni tu yai ya mai si lava ya fa matalanga fai mai la kia ko fu ya salo ya le auto si la mai o matua tili e malos. Fa fo wina le malos. Le vo uma na fai uma sia kier fo mai.
mai alo to fai longa luenga ia me na ya lo fa to te mai te pan mia lo fa tali mai ia I tulanga ia inga luenga fo I lo fa tino ina ona ile fai ngo fio lo fa tino fo I ona ia tiute o te mine ia o le wa sili mai o le la vai ma lo si lava e pa wana me pole se o fa mai le ne ya auto yo ale sa o popole fa mai le ne ya New Zealand ale fo ni ngama e sili atula lo popole fa mai o tu po mai Samoa ia ai o lo tau ma fai lava e pui ia me fo na o te tonu ina ia le to vai nga fa sala ona e fai lava to test o po to su enga ia so uma ina ia fai ona maru pui e ma to o mai ai ia me se foi au nei o lesa ia te lo fel wa telia yo ia lai ma futa lava mal fana u ma tu langa fa pena ia talo no o mai ia tele yo ai se o ma to ai nga foi o le va ona tau ma fai mai ia tau ma fai nga lava ia awane ia fai na ele to foi Samoa ia pe o tu langa le la o fionga al malo sortino ia la ule ta o tu al manu le ma sanna ta o le si fai pule na ma le sa ta ele malo si lo ia ona o te loa o au ia o malo si mai le tu ia tai lava le o fionga ia la ngale le le tu pe la wa isa no le malo si e pe mana ye tala tu spa ia fa mai o le fo I ia e to e fa fo wina lo na malo si pe yo le aito io pe mai le mo o yo le o va ia tu pe yo le na e ta wasia la lo le laumua o le mela le o te mali e fo I mar si la Samoa e pe ia so ali mo fa ia usi aki o le rapid test ali le fola mai e sa o le rapid test o le fa fetai la sa o le asi si o anti le Wellington ia vai luanga fela wai ia sa fa tino ina lo na balus fulu tau sanga I vai asta tutua ai sa le fai ono o ye ono tu langa fo I le appointments mal fo mai galela na mau lo le vano le sa o lo fo e asi ia se o anti ia tasi la vale aso no walu le aso ma olas for ile ia ma o ile aso tonai ma to mai le aso sa ia anti valuanga ia le o to o mai o kilani ia ma lo lava ia me sidi nei lo mau lava lo malosi ia faftai le tu lo mo fo ile le malosi o tino ma le mafau ia le o tatou filoi le iu lava na le umi ia e te tonu ia le o ta filoi ia faftai at foi o lo anti foi le swafa le mato Leatinu'u Leatinu'u vai luanga ia ole matai foi na le o te matai nei mato ainga I vai loa ia pe o tau lea na le atu la vai la stona to o mai la sa ia sa uniuni ai mo isi talavai fo mai ia le tu ia le atunu nei mo le vai as ba lo fa tele lo fionga le minista ia e tele fo ia le fa mai alta proclame mal faltal no e to Maua le sia vanoa ia ma moli po yo lo fa anga mai sa nisi o tau ainga nisi o mai ia wale mfai fo ona fe lo ai ma militino fatasi ia ono ngala ma fo ile saunga le mo le fionga le minista ia fa ma yo le pesinai o yo le la amata ni so fa fisili ia ai amata tu le no tau vai tu se tasi o au ai pe ia le mai ta fa ta no ngana te nei ai o vai tu before sa afia finga fo ia le malau fa manu yanga mo sa mo me so tu le mai o le loka ilalo o mana ia vo ile o ta mawai mana fa sa mo nga sa wala le lockdown loka ilalo ia ai pe wa avea fo I ma vaenga wa faitau ese ai fo I manisi ma la to ma le upule sa fa ngai na le head girl ia ai le alo fa fisilia tu se fa sau no o le se fa mani no o le o fo I na o ia te mala ma si la fia la lava post sa fa la o fionga fa mon mol ia fa tai mo fa fisili ia me ia wa mana ia o ma ia fa matalanga o mai tu lai mai sa o fa talo fa isia o olo fionga le limista olo le sa o vai atu ia manu ia lava le loka I lalo lo no ina ia manu ia lockdown ia no te vai atu le ia o te mitonu ala ne fa tonu ai la na headcare e fa nanga yo I lo fa ngo au wala ona o le inta va le fio wa e fa ngo lava le fionga I le minista ia langa headcare
o le tamaita pule le o le LTA. Ona o le tūlanga o le whaatinoina o langa ngā luenga, ona o le lei o le whaatinoina o ngā luenga, ma le vave o le whaatinoina ngā luenga. Ia whaingoa ia la e olo ia le tamaita pule le por CEO o le LTA. O langa herkeo, a mese, ia amantua e fitu pe valu mata ngā luenga e lalo o le vavainga le fionga ia olo i lalo mi stau ngā luenga. Ia e pea la e whaingoa la e olo langa ia tamaita pule lea. O le herkeo, aua ona o tele ona tiute, ma o ia foi. Ia pe o ia le e foi e tele ana ngā luenga whaatinoina. E foi la ua o herkeo. Wa iwa foi au mata ngā luenga. E foi la o herkeo. O la o herkeo la ia o tamaita ia e lita o ia na lo pule le mata ngā luenga le o le MPE. Tanga luenga o a foi pisinisi tu o tia ale malo. Ona o ia, o lo vaia ia tanga luenga nei tu o tia malo e luas fitu. E lalo lana vavainga. A o ia foi, ia o le ua to e whafouina langa konkalaki. Ia o le la ua pe ua tolu ai nei, pe le la alu le wha, o tolu. O terms le fionga ia elita. Ia o la uhe keo le. Ia wa o tene matua ia e foi. Ma o la tau foi ia, e whaamoi mo iei oe. Mo ngā luenga e whaatino mai e sosoani mai le minsta. Le foi la e whaengoa ia olo ia. Ia. O le whaulunga, o le taiulu lea, o le tamaitai. Ia, ai oso whaalava mai e tangata. Ia, whai mai o maha ia. Ia, nunga le malama. Ia, whamalulu atu a whapea o leisa o hekio. Ia, malolo mai ia, ia. O le whai a fua hekio a isi ia. O le whai a fua hekio la isi. O leisa o hekio, ia, malolo. Ia pe o tūlanga na laufionga. Laufionga il Ministero Fitalinga Leatinu'u. Lono winga la le ua manino la le mantau le vai. Ili he ia afia fua ma wha winga fua. Wala ngore wha liliu na mai e nisi la te vai atu. E wha pe o leua e tulou la fo ile fionga i le sa wha pito ma le tamaitai palimia. E pi wha pe o leua e mininga na. A le la ua manino le mantau le vai. E o lai tala whianga ia la lau sau noanga aua o le whaurulunga i o le LTA e tūlanga tau awala ma whela ua inga. Ia o le tamaitai ia la ua matua whetau ia la. Ia mena e loa le vai. O le tamaitai parimia ia o ie ave uma ia tūla sisitu o le master. Pea la vai ia. E fa fenga va ku kama he ke ole ave lunga le ia be ole io ia ko tu ngana ia ole vera na pe foringa mai wa le malam lama ia ai la ko fu la ma de sia o kama nga pampai pa ya nga le se ke le lo ke le pese pa la ngi pese ai la ko fu mai ia o kala ia ka ai sa ia pe ia ai la fionga mo vai lupe ai te le toi mana sa no na ufaitau loa i le vaenga lea. O iwa u loa ai, ua le toi loa le vaa. O ponia, e le whapea fo i a meua o na o lea ua tā pi yama ma tā tala noa. E ia hau malo untali tununga. A fua sa ta tala e whaipe, e oare kai minge i fo i a ila tau, ia manisi o le malo. E se e ia linga ngana ta te whaonga ina. Ia e a sau le ko inga nganga whapea le a fifi. Ia e sau e ta amaitua vai ane le whafonga le tunu. Ia e so fina ngalo lea i le nā. Ia u te loe lea whaina le tūlanga ia te au ia. Ia u te leilo ia olo masalo olo e ile kai apo le olo ia mea. Ai o le uso foi lea. Ia e masani anta tarfa ili na le millennia. Ia mate o ala ia ma olo mate taputapua ia ma te. Ia a le lafta olo ni. Ia. Ola e pese. Fōringa mai le o titilo mai a maua. Ala titilo sa o mai a maua. O le mea na le o ne. O, sole. Ia no whapia. Temi uma mateo. Mateo mate tapua iai ma wa ele leifo leu sol whawhiwhia. O te te tonu. Siri pea tu mau pe whawhiwhia. Ia. O te aru tau whaleanga wālanga le oi. E ma nei lau a fo i tūlanga na te whai e tūlanga na. Ia pe o le tūlanga lea uso.
ba lo fa tai lo fionga le wo ma fuono ma na tu fa fesili langa e pe ana ta fatu o ye isi tala pi fa ai onga ile venga isi ai le leia le fa manino tonu e lau lava fionga wa o yana le tala io e le la wo manino ya le ngala ale se keo ya we fa fige mako malo le o yo le la fa sa valini si o va nga fa fesili ai o le wo ma wantu mai Samoa. O le uma hea le vaenga fo le contempt of court. Le sa talia. Ia ile tūlanga fo iwa Maua mai Samoa. Ia o le foi la ua sau le unga le ua iai. Ia o le ua wha maonia po ua guilty. Ia ila tō e tō tōru. Ia e iai la ma le siu. La uwha o ngā ina antua le nanga ngana nganga sau mai au tō Samoa ina fo i vaite. Pa mai e ile siu na sau i tua. Ai pe ele hei eangi wha salanga. O le aso na tūlanga, o le asa tau wha maninonga, misi fo sofina ngalo iai la o fionga i lea matau. Ia masalo ia, a titilo ia i te miutu na ina ua tūla i mai ia tūlanga ia. Ia ua ia no titilo ia i o tūlanga leo iai. O so tūla fono. Ia ai pauar mea sa tātou whataria. Sa tātou tāria po o ia vera me tā upu ilunga tūla fono ina ia mai ele i unga whamasinonga. Ia lela ua mai le una whamasinonga. Lea ua molia. A tu sisi tu lau whamaonia. Ia le tūlanga e le soro tūla whono na iai. Abitai. Ona oa ia inga o lo titi lo tu ne iai. Le tūlanga na iai o le me mua. Ona o le fionga fo ia tula epa por te tai le tuangai. Uia fo stangata tauloa. I le whaatino ina o ngā luenga o lewa na ia longa ngā luenga. O le melo na lua. Ia lewa uma o na whaato ese i le whamasinonga. Ma uma na maisan tu alalo o le whamasinonga. Ma le melo na tolu. O lea sa iai le ia inga lea ma le vaenga whaukwhai le fast. Ina ia mawhai o na nofo file mua i le tātou atunu. Ia pela o tūlanga ia lewa o titi la atu le ua whaonga mai ele whaamasinonga. Ia le mea tūlai mai o lea o whaamaonia le so tūlafono. O la fionga la ia tūlanga lea. A o le sila vaenga lea ele te ie la tōni whainga malo. Mai ele kele fo inkausanga na matua. Ia o le si mea ia o tamaita ilo ia. A whapera o tamaita ilo ia le wa afia mai te mine. Ia lono winga wa taulana whai ese fuanga wa tu sape e whamanga lo ele whamasinonga pe le se unga whai e. Ia o le tonu whonga whetalai e tau ona whai ese whai unga muli. Ai le ngata fo ilea. O ila to lo afia ai pe te peo tamaita ilo ia. Ia po le ase fuanga fo ia law society o le au e ona o whamaonia. Ia ele ngata ila e le uso fo ia le ala. Ia o tūlanga uma ia e te tau ona titilo e walanga lele ia mai ala le si to fa e to fa wale tonu le o sau le fa le si fa. Ia ele lola po le ale ungo le si to fa na. Ia netem ia fa fetai o le ua mafai ona mai se fa unga. Ia manga ilo iluma ia tatou whainga malo. Ia me se fo ia tatou palemene ina ia anga ilunga. A wala vai ia fa fitauli. Vanga nani te wo uma atu mene. Ato sa fo si me. Pe por tala le no fa no e. E te le fa to ese o loian fa to ese. Ia io. Ia tasilana me e taona e wa e alo fo. E fo into o fo fa msinonga se fa mtalanga fa pena. Ia pe Paulo se manatu e faiona va tu nei tu la ile tu langa fo o fa msinonga o tu la mai. Paro whaftai lo whirangalo lo whionga le minista, ia te lo foi, mamaro le atunu, ia, e mwhaiana whaari lo whirangalo, whai sau komeni, ia e mana tua whai tātou, whai, ia, ma whai malu o whaiva, whai foi malo seu sila, ia e mana ia le whai lo whirangalo po le ale tūlanga wai, a le ua sau no foi whirangalo le whionga minista, ia, whatawhia ia le au matangi, ia e ma fau foi. Ia, ana le la lo whionga le tinu, au ia le ai liva tūri sau whafsilio no manatua. O fai tau ai se tasi o malosi au na share mai tangata ilunga o tangata fo i e tau lo fo ilang na ngaluenga nei New Zealand. Ma na ia fa mai le fa le fai ngol le tala. Se fulu tau sanga o au na le au na le ile tupu.
ai kasi asinga kama i ali ansa peki le tupu ngaika ia ona lo le tupu ina ia tangata valina fa umutia le lo tangata le tangi lo tangata le tupu mo fa yetu o kasi fulu ko sanga o ngalue mo o e alengeia me kasi alengeila ave ia o fasiuti al fasiuti ngala vande fa fonga la tunu e ave foi lele ina ia aina tai faue mai le tele foi ia pa mai la ina wa sauni la ave ai talo sanga fa mole pe fa nga mai nga ia so se fulu so taolai ia ona fa umalole o fa aso ia se fulu na talo sanga il pa ia le tangata le ona e fia lu ia vai tai fau nei le la sauni e fai le la to tali suanga ia ko bai talia lolo na mana mai le se fulu aso le nga makuwa fai fa le le maluk after tangata nei tai fau nei fi ai ina o le me fu ile mo kwala laka ia ma yo le aso fa salanga velo atu le au na ia la fa pere matai po le tupu le amakuwa maolo ia ai velo tu ai foka i faua eto foi lele vai ma ole storyline tu atu o mana tua ilau finangalo mata ngofi fa mai lo ke ile kupu sor asa wole ai fa mai le tala al paunta le pole au ona se furu tau sanga o tau tua ya o tasia sia o mese e mga fa siokia male nei ya se furu wasono tau tua i tai fau nei vai ani ale o mawalo o vanoa Era le winga finga tau fa ata fa tai lo finangalo foi fa ta fe ia mata to move on ai mesia ia le sunga tu le pa ile fa pe foi tau foi wai longa fast food tau sanga ia vai nga fa pena ia ai io le fa sa vali le nisio vai nga wo fa fsili tu ai lo finangalo ile tanga tale fa fsili mai wo mana e mai la fa fsili lunga la wo fio fa mai fa mo si fa fsili tu al minister pe to mo mai man to passe se sa to tongi le Samoa Airways pa mole pe vai to refund wala ngale la wala se ya pe vai na sa no ye lo fiong ya esa ole ina wo tu Samoa wo mana ave ye le tu langa le committee fa pito ala wo ye laute tongi ya tu langa ya power me ya avatu uma fa maoni le Samoa Airways o uma ona yai ia o mana tongi ia pasese ia o lo fa putu uma lava el Samoa Airways ia tu langa ia fa pe fo ye inisio la to o lo ono no fo pe mala to vouchers ia uma na batu ia em fai ona avatu Samoa ina ia fa mauni ia uma ia tu langa ia ina ia em fai ona to tongi e fai siste le ole tupe e te tau ona tau tongi ele Samoa Airways nga ia ila tau o uma ona tongi ala tau pasese no inga ia ole tali tu langa na sa ole lei e tau ona tau tongi ma tau foi no o ia inga ia o uma na whatatia na fua pasia ka peneta ina ia whatino uma tu langa ia ma tongi ai tala foro ia malo whaftai le sia fa fsili ala u fionga le minister me se foi lo to na male laina le fa mai wa Samoa so tatu o tino lewa e malanga mai ulanga fo yo siaki fa fo mai o lewa e moli mawina le mantua pe sio manto mal tulanga le fa mai male omicron le la fo to tu muli Samoa o le ase vaenga e mafai ona ilau moli maunga i nei ni usila e ono fai matao so e tulanga fo ile so swane mo le benefit o le popole la upopole la to Samoa e se ala mai tau le fa mai ma to ine o le me pito sirinta wo mo na sa ni Samoa le fainga tui ona wo over to malevas full pasene la to wo mo na fai le tui mo lata fo le ivas full pasene la to wo mo fai tui lo na lua ile ngata fo na tui long tolu po le pusta o tulanga la ya afa pe o fatino uma tulanga ya a tonu le ya se me ona politele ia le tato tunu ai pe o nei New Zealand o lo Maua lava fa ma ia so ma ala lava fe o ila to elo ia fo inisi fata o tolia ono tulanga na power polenga o ila to ele o tuia la to ia lo te ele tui po le anti vax ya me se foi e kalesia ele o tonu ele tui o la tola ia le te lola ma fatia te le tulanga le ona ele ma fai ona fa malo sia le malo ila to ia o fai la to tu io ya le mela le o te titilo ia
no o loa lava e ia ar taimi tau nu le fa mai Samoa e foringa mai o le van tau nu e le rope na lua toa malvale le ngala kui Brisbane ia ai ono tu langa pesa o tau mo mo ina ua fa no fo sea ia nisi ia ai le fa no fo sea le au finga luenga sa lato fa tinor nga luenga ia te ila ua mau lor fa mai ia lato ia to ia mai lato o toru aso taluna umana o tu a to ia mai to fa no fo sea e la no masa so nga vai te mia to no na te lo le na lo tu ale ia le fa mai ona ye nisi o le au finga luenga o mona afia te mina a o tu e la to ainga le la o sala la wa ya fa pea ai i lo e ia taimi tau no ai a ia tatu sau niuni ia matato lo ata pe mele fai ni sila o te le wa fa no foi sea e la to ainga tu langa fa pena ia mafai ia ingol fa no foi sea ia te lo tu langa foi le o ia se tatu malo Samoa wa wole fai foi na tongi ni sila ia e tu langa quarantine le na la yon ave tu tongi atanga ta ia la na ia quarantine na fa no foi sea o me foi la le foi sa titilo ia fa nga malo tau fu na tongi fu e la to e fai malanga atu ia la to fu na fa no fu sia ia pitai ia o leo tatu fa tali ka pene ta po la se la to fa yunga o ia ia o tulanga na la tatu o ia o sa i li pe tulanga ia ma fai ona awa o le fu fa no fu sia i la to ainga awa no to atele o tu pe aloi tele se le ni aloi ia elenga te se le ni aloi tongi o chaos o la to tongi ia securities mai la to fa pena ia fale ie ma tele la vol mau me o lo tu la mai ai ia pe o tu langa la na ele le ai o fa no fo se ai lo ia malu lo tanga ta ie e tau sa ili ia tu langa e fa ti ai ele e ma si mero ti lo tuni na le Maua le ma fitu aso to ya lo to fenga ia lo no winga ia a umalola le fa no fo se mo ia o lela o tele o mala mala tele la e pe to fa no fo se lo ngo pe ko mo ia o mesidi ia ele ia se si o fa pe mai wa a me wa maiu mo tinga inga mo tu langa fa pena ia ta se ia o lela ta to no fo mo fa mai ia mata to pui ia ta to fa tai lo fina ngalo mala mala o tai ia le mata upule il fa mai tele ia le mau fina ngalo fa lia o le ase fina ngalo la ufionga ia ile minister ai mai so le wa ini usila wa tilo va inga la tele o le tula ngalo fa mai la wo isamo wa tawon tatu talia ile fa pe o le tu wa io ona la o ila ufunu o la so fina ile tawona to sai ma tu lima nisi ma kausa ili po inga mafuai ai tawona tu fa tasil le time yo for na tu la na tato Samoa me se pe fa pe fo se me tu la mai ia te mi fo ile na la tu va ale mai Brisbane mo wela to sole o kia manga fa si o ke ska karisna o nga o ku la nga wala la solo le amale tu la fa pena alfa ma ile wela lang ia to e paua le mea o te popole ai bisinisi le Samoa e tu la mai e se tu la fa pe le mafai ai ona fatinoina pisinisi ai la to o i Samoa sa ele so ani le malo sa ave pisinisi ai le te lava pa fu le tulanga ile mele o tu la me ni te minai ai ole ile polenga wa pisinisi ne e fa mo i tang te fainga no anga te fainga no ngane fa mo i ia la to ai ia ai ngane ia olo fia mo le a fo le tama ai nga ina ia mfai ona all hai le aso fa wa so fo ele foi la na lockdown pe tele o time ai fa fetai finga malo lo ye timi nei ya ole ye na ya so ye tala mai ya ole o ti la tu le o ile so lua mala sto nai fa ti no ila fo nga ye ina ya one ye se ya fo e tu mau pe fi mau fo si tau sami mo tu langa fa pena al fa la mla o ngā luenga ia a fia ia tu ia ngā luenga malo ia wa tongi ai lato a ngā luenga la ia pisinisi tu mooti ele mawhai ona tongi pe a le whenga luenga ia le nganga la na ina i tau whai atu ai
ina ia mawhai ona titilo iei le tātou whainga malo. Ia ai olo whaatino lava i tātou kapeneta tūlanga lelei. Ili me te tau on whaatati ai le taimi maleti. Whaafitai, o le ua e sau no tonu le si vaenga e watu e le si au whaafisili na tāpe na fo i sau whina ngalo. Ia sa whaalia fo i lunga upenga o whamatalanga, me so niso tustu singa newspaper i mai Samoa le aso na nei na ua manua e ia le lockdown. Ia sa le whaalia le whaasea a le fo i o lo whailo tusi le vaenga whaupwhai le tapipi, to whaala le pule. E whamai e pia whaale ano, le upule whamai pia tau whaale, pia maa le whainga malo. Ia le o le whaama i le community. Fua atu i le tūlanga lea iai le lockdown. E sa tauna matua red whaasolo ato, cold red whaasolo ato, au an tue whiwai. Ia o lena mai le whaato whaala inga le whionga le tamaita i pāle, mia marika peneta. E tu na ia vanoa le anga ele tu sa uma le lima malo si orkanga kai mawhai ngaru whaakau a koa mai le Frankie ma le tangata na ole a whasuka mwhai na mawai le aso ma le aso lo whionga aso whina ngā E se marita ua e te minei o le mele le iei le ufa atino ia le itua le itua ngai a wā fo i sa o mai tau wina i paia inga utua nai e ia le whamitalanga le masani na whai te malo i masani whai a olo. E o olo. E le fia malama. O olo. Ki nganga whai a ko mele le ia whai maianga ia o meleanga. O meleanga me kulanga. Ia le ala o le la e la uri ia. Le ala o whaalongo kungi. Ki nganga i loa o le mea o la o le le. Ai le fia manga o e whaalei. Aisia. Lana le ufa tino la tonga wenga o le ngai o malo. O le mela le ufa tin. E foi me te au ya. Le ai se mai ma o pe ana i olo. Wa la ngai. Le sa fai mai ya. Se o lo le fia mala mala mai se me. Ki nga ni me le nga fai el malo fai mai ya le. Ya fa fitai. La o se mai la uri la se vai o. La foi la ua mo le. Alo ia la sa noanga, la ua mo le ono vai ane sua fa le fionga ile minister. Ile ke ko kusa se si mala ka mo. E ke kusa size 14 e olo size 12 le ori. Ia le mela le ia e mo le atu fafta isi uso o le ala. Ia. E ula vai ese fo ile tu ese te tonu mato ia. Ai le fina ve se ai ile tu langa masaninga lango mai matulanga fa pena la lau fa tino le la to fa moi a mese ya le lo ye all tai le to ye mar su tai le to ye mar sinia so atu ya le la wa matan fa solo fo i si vaenga sia ya ai pe ya oro te mafaya ya me sili ya se o me le ye sia tato ya nga fo ile tulanga lo fa tino mai la fo itu e mese fo la fionga ya le ala ya e nga mawai manatu le vaenga fa fai mawai manatu le malo se me tau na fa tino vai le fa pe langa uma ia pautuanga lo o mai ele langa uma fo ini te lo o mai ya nga mo le nga iluma nga fa singal malo pe au puia la tulu e au nga afa ma wai fara fo a wa hale pisi mai le afa ma e le ko kingo we la nga pisi papa la fara fo o yo le o e isi fa fisilia au mai ana on to fa manino mai lo fionga o le tulanga le quarantine le o tu le malanga du dei fai Samoa o le la vai to tongi e malo le taimi le nei po le o afar malo afa ia le tangata malanga tu lo fionga e tula i mai le tula i le mele o tula i mai nei pisir wha mai. Wa matan sao ni ia le ni ok ma le whenga malo. Nei e te tongi la vai tangata ia lo lato whano fosea. A le la o titilo atu whalongo atu. O leo la tu i lalo o fitu aso. La le duas futa si la aso. A le la o tu i lalo le fitu aso. Ia e pe se i tato titilo matai tu. Pe o le mea tonu lea o lo anga i fina ngā lo malo ma le kapeneta. Ona e whaapea e a foi. O le la a matana suia i e tūlanga ia. Ia e nei te ua wawe whai atu se whamatalanga. Ia e taro sia ina i e tauna o tūlanga lea.
Wai le fa pe ma fa yon fa no fo se ila to ainga. Ai o tulu le malanga le la tuni no fo I lo su tasias. Ale fo o titilo ato le na ave tua isi tanga tele ato lu fu tasias su faso. Ona wole ise me ala ato no fo. Ole wa ma o tu le fa ma fa la to test. Ma tu langa fa. Pe ia o ye inga umaya. Ina ia fa yona ye su ya inga le taimi ma le taimi. Ina ia ma fa ye on paini fa ai unga e fua ile me o tu la I me temina. Ya fa ta ono fa ya se mana tu langa o tele o to ye ile ka peneta ono le te si mai. Tu langa le no fio. Faftai lo fina ngalo ia moni lava fo ia wa nisi fo fa maru lu fo e mesi o to tele ila to na mai la to fa fasili e fo inisi va nga na fa fasili mai tu langa lo loto le issue le RSE I nga nga fa vai time me si onisi mata upu te tau de mata nga nga ma tu fo ile na fa ilo antu mua e tale liu ai popo e le time le nei ona o le mata nga nga le fio nga le minister o lo va ia le fionga le tamai tai pa mia sa ole no fionga sa ole le lo fio e alo winga la ele la ni mata upu lo loto tele pe ona tautai au ngani mai ia ma faiona fa fisilingia ia au tanto ia na olunga fo ile le lunga tatu se salangi lunga le alo ia mana ni sio mata upu lo tele e fa ali la se fina ngano le fionga ile minister o lisi vai nga ono le na tau sa ua lau sa unonga fo ia u mana tu fa fisili mo mana ia fo ole ala va so sa fa to fa inga so fina ngalo le ua vai atu le tulanga le fa ma I Samoa vai atu fo ile tulanga ile tamau a ingo so tatu tunu a fa yo le fa inga le loka mau mai yo le poras ma tulanga fa pena ia me fa ta wa inga ma vanga e le ono ye se tulanga fo ile le sila ono tau fa mata na tana te isi pe ono te tala mai loa ia requirements nei o malele ia utui ma vaenga fa pena ia wa fo I fa ta wa inga ma trade fa pena so tatu tunu o me so tourist ia fa tai o lo fa so er ka pena te temine ia ai fainga ta ona fa tino tu se manatu ala fa tu pela se manatu ia uia ile tu langa le ona e ye te mi e te taua on tatu e se matulanga ia ai tatu titiro te mau ai ngo Samoa ro ye te mine ele mfai on tatu no fo loka e pe fa pe e taua ona le wo ye le wo ye le solution le wo ye wo fai tui on mena pito sin taua o la tu ele fai la tu tui la tu ana fa tamala ai ele ma fai ona loka e pe se tatu o tunu fa pe ona te taua na ye le trade te tauna ye I fa taua inga ele ngata I le wa terminate tatu turis matua le ai se turis o ko turis ka ko Samoa la o to fa nga la tatu Samoa ia tatu tulanga turis ia vanga nai ia te tulanga le I nisi investor o mana o tu Samoa ai o tula e fai fale tani malo ma va to mani me fai on la to Maua ni turis e va to mai fafo ia mena na titilo ia tatu fainga malo o lo la mana tu tulanga na ele tauna loka umi ona o leo tatu va ai New Zealand nei ma Australia la ota ale foi la o titilo tu nei pe uma o mati le sofa o yo apelila le sofa o le solima ele to fa nga ina o to le pa solima perila ya ele to fa nga le to ise pas le to ise mandate ele to fa nga ina o to le mele le fa ali so le nga kuri mai o mai fa fa man penis ele to fa nga ina ale to fa nga ina lo no winga ele to mana mi fu la na me la amata lo na o tanga te fio I fa le to ise me to ta fio yo le me fu na te lo o fo I ta to Samoa e tau vo ina titilo ia wa pe yo le pa foi lava le fa nga New Zealand e pe tau titilo mai e mo tatou ono o to tele o tatou tangata ma Samoa e mai New Zealand Samoa Australia ia o le te pole ala ano fa pe o le te Australia o le vongo mo le ia wa fa o le ko pole asa si ke le wa tu sa lo to la o le ko infe face mask o le to yeni pe patui ia le foi la o New Zealand ile tulanga le ia o te lo foi wa la tala foi Samoa na le to mana mien na pe patui moni lava e sa o tu langa na le wa ia New Zealand nei awa mana ia lo fama I te mai ia le wa vai tunga ile mato swinga le traffic lights le o ia o le tangia mai o le pole so Australia nei
ia le la sui ai le matou lano le lano moli ia sa waila ia male tulanga le la sui le numera wa o la le to la tu sa loto fafo ama ko mele sa isa se lau ia la tu sa loto la potonga I fafo atu fa o maota malawa ia o tonu I hol ma vanga fa pena o le la atu le se lau ia no no ai o no la le so fa le o aperilla ia le la sa o iloa no vaccine ia no mandates for male ele ko mask ele mask for le va pe ale sa mask o le atuli o fa fo metulanga fa pena ia ona swinga na le wa yai matou ile yusile ia fa la bravi o te alu le so ros fo luiva la tu Maua le tulanga na Samoa a Maua o covid ni na to no fo la ye nei a o la la so rusu lima wa tala New Zealand ia e pulo lo mari ia fu nei ia wa nei mo fa mai se ia lu vale ia pe tulanga na ia I lo fionga ia e mai Maua pe an fa pe o le fo o sa mo tulanga le ia fa lavi o lo tu mau lava le travel advisory le nei ai lo tui a Maua o le fa mai tauna no fo nei pe ono e masina po tulanga fa pena pangana wo ye se swinga ia matulanga fa pe a le la tala le so lo lima wa le tala le utaine ya ele fa pe la wa lo te fa wa na ele ye va le sauni e fa mai po le toeta o le toeta ya ai uyo le fa ta ya lo fina ngalo ai mesi o tiro le tele ane o mta uputala no ina ile time nei ono le tulanga wa fa se la ono se fulu ma le fitu pesa e fa se la ono fitu ia tatu ke se la wa o le matua lu la val anto ilunga ai fia ia ke se no si la mo le lo ke no la tala la fionga tu sa no ka lost count mai wa na le la lua se fulu afe mo le tupu lua se fulu afe le fa mo wina matu ia wa vai la no mera New Zealand le we o le si vai nga la fionga le minister o nei ai e soi fo malolo ina male la to fai taule wa yai ile fama ile nei wa taule to ya no tele ile numero o le au pesia la to le o positive a le numero le o tele na monitor ile te mili nei o tangata ye tinga inga falma o tangata ye wel falma le vela no tau tu officialia tu Samoa me Sione so la to na so ta ye tu ye o la se ele io o ka ko si ICU matulanga fa pena ia mo ia fo ina ila to lo vatu fale mai ona wa ye manisi o tulanga ngase pe yo le sela suka manisi ya vanga fa pen ai lo ta tonga ile ta tonga le tulanga le fa mai Samoa ai le ni melo titi lo ye tulanga le afa pe ye se si o mali o mai ona or covid afa pe le sa Maua o e se melinga ngase lo e la to ai po ngase lo fatu o le to mo lunga por suka tu nang fa pena por le mayoso fa pe tu lai mai ia po ngase ia o ia la voite covid a olan fa taule la fa ingo o mai ele fa taula I ngase ia na mawa ia ai fa taula fa ingo o covid tu sa usa nga fa pe covid e mo I ngase ia a olan fa tau ia tang maliu ele fa taula ele mai fatu por sela por le por favor yo e fai tau ar covid ia aisia ia pe or foringa mai o langine o fai tau mar covid o la to umana mal liu ai ia mela le foi nei aso ia saru se titilo ia tato mtanga luenga fo yo ina ia mai tau lei ia tulanga ia wa la uti tiro ni ia la uti tu mai lenga tata uma o mana o e test pe mana o fia test ai afa pe tele o ngase male ni aunga a o te arfo yo e pe o tulanga le ma lo fa tai ma tango fiela o to fa ma fa muli nei le tulanga le a le ni o aunga a wale alo vo sa o fa so fo na fit falter no nga male so la o malito ia mana tu fo le sa o mai ai le va ngale tai bi fo fa ta falter no nga ele fale ya so ai tai mi re tere imrang sa afia le fa ma ele ai ma se si foi le so ninga to Maua mai le farma ele kai mi ke positive ai besides ele fautuanga e ngo penko ma e ngo fo le so yer ferwa ma no fo le fa no fo se lo fale e no le vai malu ava yauli ia vai ki polo to anga e no penko ma fa singa o kama exercise wala nga fa no fo ai fo ma fa no i lava e pe ati ti anga nga se tino le la wa sa no tonu ile va nga le
awa le na ma mai pu e mai ata fo e newspaper Samoa o le lofi o le kumu la o toyo ia e tau mawhaia la tau tui pui ia me se fo siaki la o fionga pe ele mo mai sau update i Samoa ini sio mai le ainga ma vainga fa pena i Samoa o la sa o fa na o feo o foi local pa o ni ero se fa mali yo a fi ayo tu to nga fa ia a pe fa pe ia inga ia fa ile masima tu langa fa pena ia mon sa i se to talato ia i tu langa fa pena o ni feo i tele ia fi ai wa a fi ro tanga te totas eu le lopo fia ave fa no fosia le ia la ia inga la tele fale ma tu langa fa pena ia ma inga fo yo ia ma manga wa fa na ave ia yuta ma isi la to fale yuta a inga la le ni la to tele ni fale ma tu langa fa pena o tanga tala na finta ola me o ko anga fa ka ku fale i yo ma o tanga te to ainga ia fa polo fale i tu o tu na ia por fa fale o sa vili makafang ia wa flow le ia le ai o tele fo fale o pe tu ia ele le ia tamai fale i la iti ma ne pui au taf camp fo ngai fa maulu la va ye na no fo na ia uma e mau tu les sauna e fa fo la tu les ia Paula me o pisingi si fale i la iti la le la dato investor ia o lo ma ave o kama fale i la iti na ia o ngala ia va pe kula i mai ni si o masina uta mai pusa la fo ile red test ia sa wa ta wait mala mai alta ia fa ilau monga ko pusa ngai awe te popole io awe te popole uma e maua le mea lo fa lo fio paua nga la o sole fi ave o kamanga red test na wala ngor tamana le ufu su ele to tele ya be fo fa ta ya ai ole a maua le avano ya e luas furu iva ka la le pusa ya ta sira le o le sau le proclame le tauta ya nga le lima meitong ava pela lima meitong no nga se furu ruata la ile metas ise tulanga fa pena wa afa mai afa ta wa tore pusa lima me lima sfutala afa ta te tasis furu ruata ia o fa tu lon mato ai ka milo ia e mau mai ngai pusa e mau fu mai ia le la o pusa ia e uma bantu le proclame mo lo fionga e ta i fase fulu red test ton ia ale la ma fau fiangi me mau ia paunga mau ngai pusa se lima ia ia va ko se lua mala como olo ia ia test dava olo ia so uma na la le ma sangi le pu isu olo se tulo ile mea o mo tu ale ia kamingi va tu le afio ngal minister ine te wai lo langa au fai au wala wai pefu le mea e te ne fa pia yo ni vai ngai fu wai puis vai ne va fora ngala tu ya ayo yo le ya ole ono le taimi ai wo manatu ai le i fa si foa ia masau noanga wo te loa ia o la misia foi oe wo mapa anga mai misia au kila ni nei ia lo fa no pia ia e ye si tama i ese mai au pusa le anta pena il tato wa Bluwave e fai mo so lo malanga red test ai ye se si o fa me alofa po o se vaenga mana o au ia o fa ai pa foi le mai mo nga le tato wo tu no ia malie la le isa ku pelanga io ele isa ua ai lava como morta sila io o la wipu kile sila mai BluTV e ke loai na e to tono le ta studio ia male mato loko le Bluwave ia vainga mo le la au tu lungo proclame le tautai ai lava ia mar vainga lo na rua o le ua sila mai Samoa ia o lea ua mai a ona ta pena le le Bluwave tasi le nei au nanga e mafai ona fai le Bluwave o le fainga o lo tu ai ngata ia ai e kile i lor taminga sa vadi mai konwa ai lo na po elo wantana nei le matu ke ia ai o le ala wa fu ai ona fa black and white o ata i tu tono le matu ofisa na o le anta lava o le fionga i le tu ya tua tu po tamasese efi o le anta o le fionga le tamaitai pa le mia o New Zealand te sinta a te mi fo yo le i fonga sa fatino nei ia ma le sunga le au le malito le ala ua fa i la o fionga
ata fa penei fa black and white lon fainga now eu te loite sila fia le story to atu e ta ua I wa matua lau tofa wa matua lau tautua ia ele ngata o Samoa ia o le lalolangi atoa ato e tuma to e tepa I le taimi o tau savalinga ele fai ngofie ia o le ala lea ia la awa tu le antale nei ia e fai ma fa popoi le o solo fai ngā malanga ia fa tai le masitala Maua lo wa noe ai sau noanga foi ia lungo le taporo kalame fa sifo ai mai se foi ia wo ma pa anga mamae o kasi to telo ila to lo momoli mai ola to lo fa nga aula ua ka kipong ia I ia ai maua lo wa noa la fionga ia fa tai mo fa ia fa tai foi mo le ata o fa lo me alo ten no mala uli le ata o fa pe pola le ata le fa mai la uli fa no sau kiaru ma vele ka ola uli mai kiaru ma ai fa pe le ia tu pe se ia fio oi le langa le nei lon fatua ia en faina na tau au ia fio tu mai ia ola kamala olo te mga fesi aka olo ai fo so la kuyo fa le se kongo ia fo e sau e nga manga ia sau fa lo ngaka le mana ia le fio mai so nga bango e ku lungo ia no nge yaso ia Samoa ia me se foi la to o mfaiona ma o mene po kalame ia e fia la vale nganga o mo ne ia no e filo ai ia isi le fia ia foi isi o fia ia foi isi e ma o le no e tu langa nei a meta wa ia o le o ta to filo e lungo le ia ta to filo e lungo o ala leo ma tu langa nei ia me se foi le fatanonga ma le fionga ia Asiata ia ole a misia foi la tu o foi le nei no fong ia ai langa ta ua ia nga luenga lo fatali mai I Samoa lo ta o foi le tali mau mai le fionga te mai te palmia ia o lo o talo mai ia wa foi fainga malanga I tu langa ia ele faingo fie foi ona o mai fa foi a mista mali ai ona o ava no foi e mafai ai ona mawale la ko siaki ia nga fo I ia maua le malo se tino matulanga fa pena ia le o maua iso mata wa no ne yaso o le mela le mo le to ile fa tai te le lava ia ele ngata inarta po inga se tato wotunu ia ai me se fo ia tato fa fengainga o lo tau suina le ipu le ola nei atunu ia wa fortala inortala le o to talo lava le o manuia il fainga malo nei manuia I ma to uma ia le la mo le to le fa tai tele ia fa tai foi mo to talo ia le ngate na yo na ia ma to ainga nei New Zealand au kilani a fa pe o le mo se ava no ta to te feilo ia fa ia so le ali nei fa yo ta to mo pe ia le maftanga ia ma auto ia nei tu la ia moliatu le fafte tele lava ia manuia foi la ofionga manuia le fionga le lipule a mese la ofenga nuenga ia mese umo ila to lo fa nga ina foi ia le ia nei awa ngan ale ngata now le studio nei ia wa tu la mai ia ele ngata lango ina tato watino ia mese foi tau fainga tato fainga manolo ia se fam talanga le Asiata ia manuia lava fo nga toi on neva yaso ia malo fa fitai manatu le o mai ona to le fale o Tautai wa fa malele foi le ti malo na yulu suati pe o le tala ya le utongi tu paitea malo na tuangane o la faita o po ia o malele le fionga ile minister ia o le sui lava o tui mavave pe ona faiantu ia amawala o la fa pe nei o fionga I minister ia fio mai ile nei ofisa o se whaalolonga mawalunga o le mātou ai foi lea o suliane o le fionga te mai tai pāle mia mo le tātou whainga malo ia whaialo leo mafonga mori o le fionga le lipure le fionga ia anae fui mono ia me se foi o le whaletua ia whape foi le sia mātou au nanga tauanti ia moli ai le nganga wha malo ma le nganga wha tele ia langi maina tulanga uma fa moemoenga ia o te lo foi wai ao le tua u fuanga me se foi le malutia o lo soifua a o yai to ya so foi ia a ele fa si fo ma to foi ia ino fuanga ma to te liu leuto ia ma to foi tatal ia tu maule la I fa manu yanga le tua I lo soifua ma o pela to fa
ia aua le tauava meina ia o le matagaluega e maise o upu fai o malo ia pe atu tali watu ia la tatu foi ai lungo le sum i tatu langa masani ia ai le afaina o le mesili ua opa ia vai o le tama e pe o le tala i le taufale ale mata afa ia i lo fio mai ma le tala mai o au ia manuia to taimbo le nei afiafi le ata o i tatu fasalonga fa business a foi mai ia faile sia tatu fa tala noanga ma fa mai ai le tatu proclame i le nei vaenga o le afiafi. For voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tulanga pitusili ole tau. Ole lapo me ole pepa tala oloa. Ona whaangale e whaatau ai oloa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai la sa sunga fua tau ai lisia sa. Ni fia foi sa we mo mawina le foi au ngā fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaatau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o sewa fine. Tos paroloa fai ngō fie. A me se le te whenua i mana o telefoni tai mi uma. Ai lo le lapo me le cash o na inu e leo tamao le ainga. Whapea tu lava le talo pa voucher mo le foi au ngā fo whaatai. Ma lua langa le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. O Pacific News alau BluTV ua mawhai o na winatu. O no le langolango mai au pa anga masani le Sione's Market ma le sap se oriana i mangele. E whiawhia whatalo whatulu tātou Leatinu'u, Pacific News fo i alau BluTV mo nei a solulu, o la solua se fultolo o mati usi mai el whaafonga. O le asona whailo mai ai le tamata i pale mio ni Sila Jacinda Ardern. E ala isana whaasaralau i lungo ala ata whaasaralau. Suinga fōu i lalo le lapata ingo mōli mūmu o pui ngō Leatinu'u mat COVID se fuluiva. O Yesu inga o le a amata whamamalu mai le toi tasi le minute i le sefulurua le po le asafarai nei e au fiai, tasi, whaatanga ina leo atu le lua sela o tangata i te tono o whala inga a i te tau pea o na whaiu fifofonga. Lua, whaatanga ina o whaatasinga i whafopo outdoor gatherings e au noa masale i miti po se numera whaatapulaa o tangata e iei ia whaatasinga ma o le a le whaamalusia fo i le whainga o fifofonga. Tolu, o le ale toi mo o mia i le toi whaanga ina o le QR code i so sino whaanga i te ulu whale ai. Ma le swinga muli, e a mata whaamalu mai le tasi le minuti le se fululua o le po le asa wharaile a so whao a perila. O le ale toi whaanga ina i pasi mo tui pui po vaccine pass. Mo le tele o ngā luenga le malo e pei o leo, a unga maisi a unanga mo pui ngā. Whaatase ma le tele o pisi nisi sa whaamamalu. Le te tawai o na whai o tui pui o la tau tangata whainga luenga. O le wauli nei fo i le tau le tasi na tui na mai ei wha maunga fo. A le matanga luenga le soifua maloloina i ana li poti o le COVID se fuluiva. Ma ua wha maunia mai ai. E lua se fulu afe ma le valu se fulu fitu. Tangata mai totono le community manufuanga lau tele. Ua wha mauina le afia i le wha mai. Ma le iwa se lau wana se fulu o lo i totono o mautanga ngase. Ai mai i lea numera. E tole se fulu tasi la tau o lo i totono o potu tau fia po le ICU. Ai o le tala whanono mai lea lava li poti, ua wha mauina ai e se fulu tasi la tau ua maa le liu, ona o ala tau wa fianga i le wha mai. Ma ua o atua i le lua se lau se fulu lau wha inga atua o tangata maa le liu, mai le wha mai i COVID se fulu iwa, talu ona sao mai to tonu o le Leatinu'u. O le taea o le asona toi lo ilo malawina i lumo le wha masinonga mawalunga i au kilani, li poti a fo mai o ngase le mawhauwhau, ma le li poti a le loia le o mo le whasi o tangata. Ua mali liwai Herman ma Elizabeth Panera o se urunga alisa na fui Epsom. O le whaalavelave nei na tupu le aso sa fuluiva o mati le sausanga ua mawai. I whamatalanga o le whaalavelave mai su ngā leo e whaapea. Na whaonga e leo mo le seanga ese ilana o sa whainga. Ma ia whao o ilo ti isi nei urunga lii. Na taunu watu leo le no fuanga o le whaalavelave. O lo iai Herman ma Elizabeth. Whaatase ma leo mo lia ma leisi tangata. O lo tau whai manu no ua uma ila ua. Na nanati atu le whale mai leo mo lia mo se la vea i matonga fitinga. Ma whaasawina mai ai lo na ola. Pei tai ina ua malosi ma te aitua. Na tau fia ilo e leo. Ma mo lia ilo mo le whaamasinonga i le masina o iuni le tausanga ua mawai. Ai o le tae au nei e tu sai matau o lumanga o le whaamasinonga maurunga e au kilani. I lea lava mata upu. Na mali le whaamasino o Sally Fitzgerald. Whaatase ma le tua leo po le malo o Crown.
Malelo ia o Shane Cassidy sa tulai mo le o molia, e le sala pe not guilty, a le o molia ma whaamau ni alona whasio tangata, ona o li poti e lua mai fo mai whapitoa le mawhauwhau, sa fua i eile nei whaiunga malea malienga, i se vaenga o le saunoanga Fitzgerald e le li poti le New Zealand Herald na ia saunoa i whapea. I agree with counsel. It is abundantly clear the only reasonable verdict in this case would be not guilty by reason of insanity. O lona winga, ua whaalea o ngā ina moli anga o lea tangata, ona e mafua mai le tūranga whaale tonu ma le maale ale, sa yelo na mawhauwhau le taimina ia whaatino ila na ngā yoinga. Na malilia i loi tū e tolu, ona o le ngase le mawhauwhau ma le tūranga maale ale sa yaile o molia, ua te tau wai le whaiunga ua tu ina atu i le nei mata upu. Na talia i fo i le whaamsino le talusanga Cassidy, ina ia tau fia pia le whailo ina o le swafo o le o molia, i se taimi whaatulanga ina le tū mau po le interim name suppression. Se mai au na la tala noa ma le o molia, pe mana o i talusanga i le whaamasinonga ina ia tau fia tū mau le whailo ina o lona ingoa. E uila e lo no fasala le o molia ma le faso tangata, pe ta i lo no fupea i le taimine i le whale mai whapitoa mo ngase ma le alo le mawhauwhau, le Mason Clinic in Mount Albert, i lalo o le wawa ainga a fo mai whapitoa. Mana i tala mai Samoa, ua whaatupula i ele numero a tangata a fia le sia mora COVID se furu i vai tutonu o le Leatinu'u, o le aso na nafi na whaamauina ai, e lua se lau lua se furu i le atou na whaamau ni ele maua i le whaamai, e na ua maea o na whai ai o latou siaki, o na maua i le o leo whaingo tangata a fia le COVID se furu i vai whafo mai o no whanga whaanofo sea, po o active community cases e wha se lau o na fitu, o le toa telo tangata a fia le whaamai o lo o au mau i upolu, e wha se lau lima wha, ma le toa se furu tolu o lo i savai. I tala lava COVID se fulu i vai Samoa, o le aso na nafi na whaalau ilo mai ai ele tamata i palemia, le afionga ia fia mena o mi mata afa, le joi whaawau o aso le tapu o le polo a inga, e afua mai le tūranga ma ale, o iai nei Samoa e afua mai le COVID se fulu i va. E peo na whaatula fonoina, e whaawau nei tuunga ma ia inga e amata mai le vai luanga o le po o le aso lua se fulu lua o mati o ane na filea, se ia ulia i le vai luanga o le po o le aso limo Aprila. Fatasi matau te unga o le afa whaingo fia le whaatino ino ngā luenga tau pui ngā le malo, ai maise le malu pui o le Leatinu'u. Ai onisi o iunga fono le kāpeneta mo le pui o le Leatinu'u, ma le COVID se furuiva ua whaamanino mai ai nisi o iainga o le whaua wina o le iai pe o le Leatinu'u i la asanga tolu, e pei o le tasi o aso i tatalai au nanga mo mia. O le atalaina i le aso lulu lua tolu o mati o le aso lea, aso tōna i lua sa fuluona o mati, aso lua evo o mati, aso tōna i aso lua a perila, ma le aso lua o le aso limo a perila. Lua, o le whaatu mawina pēlea o i tūla i te talai au nanga mo omia mo le atunu o lautele, ma i le valu i le tae au i le lua i le au auli, mo aso sata ua mua. Tolu, o le whaau pēo malanga wa alele mo le au mai o uta, wha pēle malanga i se ato o tanga te le masina o mati. Fa o le whaapawhala o malanga wa alele i le aso lua sa fulu whao a perila, aso sa fulu lima o me, ma le aso lima o yuni, wa pia malanga o lo talusanga ina le malo au se talia mo le taiminei. Lima, o le malanga o le aso lua sa fulu iwa o mati, o le a amata whano fo sea ipa se taunu mai le atunu mo le fitu aso, ma o le a ilo le nei tūlanga i le anga i atu le lumanai. Ono, o le whaatino ina o tui pui mo whanau la iti, a o iai le atunu i le la sanga tolu mo savai. Fitu, o le whaau pēo o tūlanga le i le vāma pāanga mai fafo, i le au mai o vaila au, ai mai se o le fisoso ni tele, ua mawhai ai o no o tūinga i whanau la iti, i ata pēne le matanga luengo le vai fafo ma fe whatawa inga, tūlanga masani o le tuina atu o le whawhitai le mālo, i a tātou pāanga alu lofa mai. Valu, o le whaatulanga o le fuafuanga mo suenga o COVID se fuluiva, e whaonga ai RATS po Rapid Antigen Test il whane mai, no fuanga ua fuafua e whaatino ai ma le whaonga o ta whaala, e whaonga yo iei suenga matuinga mo le Leatinu'u. Valu, o le whaau na te tala o pampensini le malo mo ta vale le malo, o lo whaonga ai whaatino inga luenga mo o mia mo le tali atu le whaamai, o iei le Leatinu'u le la asanga tolu, ma le ai inga muli. O le whaatanga o sauninga i lunga o tuunga mau, Barrier Services mo maliu, mo na o le se fulu tangata le ainga i no nofo whaatasi, po le same household, ma le whailotu e tō tasi, e na o aso o lo te talai au aunanga mo o mia, e whaatanga ina i sauninga. E whaatuma pea isi ai ingo polo ingo whaanavelave tupu whafosei, na mua i tu inatu i le Leatinu'u. O le nei whai unga na whaia ilo na tūlanga whaanatinati, e tusai malawaenga tolu se fulu valu pui tasi, o le whaavai o le malo tu tō tasi o Samoa. Pacific News ia la BluTV mo nei yaso manuia tele tute ma fai vo fenga ia ile Leatinu'u soifua. O Pacific News ala BluTV ua mawhai ona winatu. Ono le langolango mai au pa anga masani le Sione's Market ma le Sapse Oriana i Mangele.
Toe whawhero ia tu le toe te liu mai ai o le tātou porokalame o le Tautai e whaiva o Samoa me se foi o le tātou muturo. E le reivanga o le awhiawhi na ua toe 5 minuti o na awhale o le itu la e ono i le tautua foi male au nanga a lau BluTV po lau ngalu moana TV i le toe awina tu le nao tātou tala o to le Pacific News tu sia matapeneina e a ma whaleoina e le fionga le tole foa Lorenzo Kaisara ia ai me se foi o le onanga o mafai o tu inantu mo outou ono le lango sua le Sione market fa pe foi la le sep sei oriana ia i le fale o Samoa i mangele malole no sai malole fa totoa ai la lango mai i lo foi matimunga io ai toi palasi mai lo foi mafai ngati munga le foi la wa matona toi ma fau atu le atu tau saule repeat po le fa lua o le songa fua ia ma tu foi sa tau tanga i mai lunga o manto news na share natu ia o le falele na o si utina ai wa mo mana tu no o le palasi mai o timu ngai fafo la foi le na la yona peina tau wa le lo le leila vo tatu wa masini fa sala la ai wa matuala lano anti mo ngai manto nei south kilani ia o kilani fo ia me se manu kau nei le manto ofisa ia ai matuala lo vai ia le tama i timu ngale na lui le so sau mai le pole so sama la male so ngafua do le longa anga fa pena to fa au to tau wai le so ana fa pe to e halu a to ai le ao a to le so fu te le ala se vai nga o lo tupu ya ta to i sa fa kilani nei ia ai talo sia ia fai ma fafangu ai me se anta to e le no fo fai ma siaki fa fo lo mota mo lo lawa ia wa pe la o tu langa na tupu fa le sio tinana yo matua ia wa masani ya wa ke le nga ki mo so ia ele loa la fa pe la to ia tilo tu foi le fafo la wa matua o pe o le sami foi le foto a matana sua mai le tai fafo a to o le fale ia ai malele loa se utama ia o sauta tala le faito to foi le tau siaki fafo ia la wa le vanga stand by mai le vai e fia tofu mai to no le fale ia o le lana na fuai lona matua i lo vai o ma to ia na to fangu ma to fa ma ite ma to fa manatu mo tatou le fo to fa longo ina timunga ia wale no fuai ia mata na tapena pena po atu langa e mafai ona mo mio na saunia mo vaenga fa pena ia ai o alongo na fo ile fa no la porkalam io ona o fa ma vai atu ia le fionga ile minister fa tai tolo pulo ele fionga il minister o pesinisi mala manuia o se tato o tunu isamo e se fo ile tamali anga e o anga tau safia tamali i fo ia winga o le fionga le minister Leatinu'u fa muina wen so ia i lungo le tato pokala ma e se fo ile gona io lau fa tara noa tu lungo le sum e se fo ile gona le lua sa fa ile le ia utaf ia ma fa so a io le tangata fo io le mtua winga mali ele fo ia ai fa tai o se fa manuanga fo io mo fa io na fa lau tele ni si o mata upu sa no mala malama fo e me se la le vaenga ile contempt of court le utu le mai e se a fo yanga le a contempt ia se a ma faunga malangona ia le upu masani fo a fai fo ia saingis ia e no malama le te tawana sai pe ai ni se fa le fia io awa a fo ia o lau saul fai unga fai mai e guilty umala toru le na lawina mo e guilty ai sa waila male tua o patatua e ai mai se ale sunga ya tula epa le foi sa ave mataita yo le tunu o ni tau sanga wate e ai la isi valala na sa wailo tua le tu langa le na e guilty ai le se fa salanga e tilo yai lo winga ona la wa vatu vaenga na o mafuanga na le na ta o mel famisinonga ba beneficiar fia mafuanga ona o la ua sila le famisinonga ma le famisino palangi le sa fa tautia ia ile tulanga fo ile le famali na io le vaenga o le famisinonga i le tautua io ilana tautua o se tai tau o loa ia ma vaenga fa pena pengo ko fa ia e tua ia o walanga e tau te whaamasingo uma. Tau wale se ngalanga e whaiwhailongo i whaamasingo. Ia e lengi whailongo i whaamasingo. But at the end of the day, e whaamasino hai tangata ia lana whai unga ia matulanga whapea. Masona whina ngalo iai. Au tūlanga na laua tau no uma iai. Eoi. O whaaleaonga fo ngale wale isi whaasalanga a o lahe whaamaunia. O la ua whaamaunia.
lo winga sa soli tu la fono a fa maungia lo o soli tu la fono ai o i ula patatua la sautua ia pe ila le watali ele fisili na fisili disi pe ole ato e vai se tanganta wailonga i tau sanga o tai ia ole ave fa fare puipuina pe mai a wale tali ele tulanga le ia ole la ua vavala mai tau le tulanga fo isata lia ole fa masino ia olala ua sila le fa masino ngai le tulanga le na tu ava no ai no winga ia ole ale isi tulanga tau fa salanga iyo ole atu ia ole vaenga fa pena ia ai tati ai lo fina ngalo ia ai mana ia fo ile vaenga wa mana ia fo tulanga lana sila ia iyo wa leva le tautua wa leva wa ilonga lana tautua ma vaenga fa pena ia to mai fo ila ua to e aventura na fa to esenga ma vaenga tulanga ia mai ia ka ia o kiki ale ai sa ka vai ta ilo ia o ia malo ma sofi na ngalo ai tu titi ale ai sa ta vai se tanga tau o lo lava mai longa fo ila lana tautua ia ona to tu o ni tulanga fa pena to tu po ni tulanga fa pena ia e uyo le fa tai ia o le wa ta ti ai panga le vaenga e pe o le tala i le tau tianga nei fa sale le anga ia o le u ta tia ia o tali fo ia isi mau fisi ia o isi la vaenga fo ia la fanga solo la male tali fo ile si to fa ia o le fo ile tulanga o le ai wa telo ai longa ala tutusa tulanga o le vaenga alanga e se ala le tulanga lo ia se ile tautua tula ep ia ise fo ila le vaenga sa ia ile si au vaenga ma tulanga fa pena ia ai o le ungala la ia le contempt of court ma tulanga fa pena o ta automation tanto o tunu ia i Samoa i tulanga fo ia ia fa pela na te fa le fia ia tulanga ia au tanga malia ia lo finangalo ave le tatou fa tuanga i le vaenga o ta auto mai le fa iunga ia se ivanga na ila ni si tu o patatua ma ni si vaenga pe ona sau no le fionga le minister i lona lava finangalo ia se ivanga ngala ua o ni si tulanga fo ile le vaenga i le fa ile parliament ia mai se fo yo ni si o tulanga tau ia ila tau o ni si o loia ia ba vaenga fa pena ai pauna ni si o vaenga ma fa si uia tu ile tatou proclame ne fiafi or swinga na so tatou tu i New Zealand nei le a fa ta auto mai aso foreile nei le le aso ia tatou le fa ilo lano mol ia ke lo o le vanga ngalo ngai fa ilo mo tau ngalo ia te ulano tatou fa ilo ia wala tilto au mai o le tatou me mo muli le ana nei le fia file o toilo ai o ile ila le tatou tu ti fa le tamala no moli tama foi lana ia le iso na fai no mera mo ila tou fa ia ai ilo na fai no mera mo ila tou i tonu le ta auto mai le lua se lau ai o le aso fa lo o aperila ia le la o le a fa pa fala ilo ia hisi lo la vaenga fo ia le sa tele ai le fi daunga ia wa aka kilo ifo ia te lo fo le wa taule ai mo ila tou sa tete wa lo ngalo ba kaule ai ila tou sa tete i solo ke ia fai mai nei lo ia wa le o tauru ia le wa to ti fai la Ulika ko o ta fia fo ia anu sa na o ta fi o tau suela ta pasi tono la ta telefon tai mi fo ia uru fale ai ia ile tele a fo yo ile tele o fale ainga le ile fale ainga le sa le ta dia ile fio ngal minister o yo le tau ta ia ina ne vanga le fiafi mo ila to le sa to fa fisili mai le numero fo ile le vai fo ile le asia po le asia ia vala au le numero le to vala au ia o lu tasi o lu ono balu ono o no Olu atasi, olu ono, balu ono, o ono. Ya, bala aula yo le numero na. Ya, ma o kaya ipe te fa so tai tu la ngol tanto vai. Ya. Fa mangalo se mangalo le tau tamali, la foi fonga va tele. Ya, matuale tu ya o Samoa mara uta po inga fa tai o miro le share tanto por kalami. Ele nei vai ngol fiafi fa malo i tanto company la ngol sua le G mana. Ya, mo sauta vale, ya inai o tau ia tele lava fa marianga be se tu nga foi le le tato Ford Ranger la kamar nga le o sau taimine ko nga ka vale foi langa e au nga le taimine nei tu nga lolo vai ia e wa ela tu ta vale la iti mora lalo e fai o le sau mai o le vai ko kongo o lo fai tu ia ai amata na sua e tu o le mafa o matua i mole ai le tu mu le vai ai sa sa o kula kamanga le pe ke fa fasikep
Io, pi whawhasi ke pula wanu I runga le Ford Ranger. E fiu wale vai e korosi solo I lalo. Ia ala ke lelelele I runga pena. Mori whamalo fo I tātou company lango le bauta Samoa Service Stations I Samoa. Ia, e ngata fo I leo le tātou Goodman Freight Pacific 40 ma le talofa voucher. Ia, e ngata fo I leo le tātou Samoa Tourism Authority. Io, I Samoa. La ngona le whanoa noa I le saunoanga le minister, le tūlanga fo I wale ai ni tātou tūlisi, e tāwha whawatu mamalanga atu I Samoa, e ai tātou tālia lupe o maunu, a tonu e te ualu alu, e a whiki mai se laki le lei le te tālanga o tātou poras, e le tūlanga o ta oto ai le whaamai si o tātou o tunu. Apatali tātou whai ngā ruenga, ensinia mai se fo I lātou, tō whine a pēr ma le uso ia tō le fō Lorenzo, ia mo tātou community, a ngā te leo tātou Pacific News Update, whaasoi fuaina ma ia manuia le ne fiafi. O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota whaamoli I Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sauta I so o se la po ai te whingalo ai. Ma ki le vaina fo I boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o Francis Pali I fupule ai. I le orua fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le orua fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu valu. Mo desi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele leo nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swāhu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pea mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. That incorporates Pasifika values and cultures, there are no limitations. We offer a variety of digital media solutions that cater to Pacific peoples. With over 10 years' experience in graphic design and photography, we take pride in creating art with a Pacific focus. We also specialize in filming, editing, and live streaming. A digital media company serving our Pasifika families, Pasifika businesses, and Pasifika communities. Bluwave Ngalumoana. Live and breathe Pacific.